Poznati hollywoodski glumac George Clooney najavio je u izjavi frankfurtskim vestima da će zajedno sa kolegama organizovati protest protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Uskoro ću sa koleginicom i prijateljicom Sharon Stone, njenim prijateljima iz detinjstva koji su poreklom Srbi, organizovati protest zbog pokušaja da Kosovo proglasi nezavisnost, kazao je slavni američki glumac. Clooney, koji se među prvima pridružio štrajku sindikata scenarista u Hollywoodu i podržao bojkot svečanosti dodele Zlatnog globusa, poznat je kao veliki borac protiv nepravde svake vrste. Trudim se da svoju popularnost iskoristim za dobrobit čovečanstva, odnosno da pomognem rešavanju brojnih problema koji muče savremeni svet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao juče Clooneyja za izaslanika Svetske organizacije za mir, zatraživši od njega da posveti posebnu pažnju mirovnim snagama Ujedinjenih nacija širom sveta. Kao izaslanik mira prisustvovaće sastancima predstavnika zemalja čiji se vojnici nalaze u raznim mirovnim kontingentima koji će se održavati u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.